From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa t-tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Kuti ew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox intfawar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoqilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuq in-naħnina tiegħek billi taħfrilna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li jwallhom jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġoel. Ilbsu xkejjer, assisin u wolfqu, ixru għaddejja tal-artal. Ejjew, orqdu bl-xkejjer fuqkom għaddejja tal-Alla tiegħi. Għax miżmuma mid-dar tal-Alla tagħkom l-offerta tal-ikel u tax-xorb. Ordnaw sawma, sejħu l-qamqazza, morru iġbru xjuħ u n-nies kollha tal-pajjiż fid-dar tal-mulej Alla tagħkom. Għajtu l-mulej, għax jum dan, għax fil-qrib jum il-mulej, jasal bħal rifnu minant xaddaj. Doqqu tromba f'Sion, semmow l-aħbar minn fuq il-muntanja mqazza tiegħi. Ħajtredu daw kollha li jamru fil-pajjiż, għax jum il-mulej wasal, għax hu fil-qrib. Jum ta' dlam u ta' swiet, jum ta' sħab u ta' xpar maqut. Fuq il-muntanji jinfirax bħal sħaba sewda, poplu kotranu qawwi, li bħalu ma kien hemm qatt fl-moddi. Lanqas ma jkun hemm warajh, sa żminijiet l-aktar imbeda. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Sam responsorjali, il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Flimkien, il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Infaħrek mulej b'qalbi kollha, inxanda reġubijietek kollha. Nifraħu nitenna bik, nanni lill-ismek, int Alla l-għoli. Flimkien, il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. ċanfart il-ġnus u qritt il-ħżiena, ħassart isimhom għal dejjem. Waqgħu il-ġnus fil-ħofra li ħaffru, fix-xibka li ħbew inqabad riġilhom. Flimkien, il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Imma l-mulej jisaltan għal dejjem, iwaqqaf għal ħaq it-tron tiegħu u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja
jiġġudika l-popli bis-sewwa flimkien il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Issa se jitkeċċa l-prinċep ta' din id-dinja u meta nintrefal fuq mill-art jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien wara li Ġesu keċċa xitan, xi wħud qalulu bis-saħħa ta' Belżebul, il-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċihom ix-xjaten, oħrajn biex iġarbuh ridu minn għandu sinjal mis-sema. Iżda hu intebaħ x'kienet il-fehma tagħhom u qalilhom kull santna maqsuma fi anfisha issir ħerba u taqa' dar fuq oħra. Jekk ix-xitan ukoll kontra tiegħu nnifsu kif se żżomm wieqfa s-santna tiegħu. Għax intom tgħidu li jien bis-saħħa ta' Belżebul inkeċċihom ix-xjaten, imma jekk jiena qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Belżebul u liedkom bis-saħħa ta' min ikeċċuhom. Għalhekk huma stess ikunu l-imħalfin tagħkom. Iżda jekk jien qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Alla, dan ifisser li wasslitilkom is-saltna ta' Alla. Sakemm il-bniedem qawwi u armat tajjeb jassess il-palazz tiegħu, ħwejġu ikunu fi żgur. Imma jekk wieħed aqwa minnu jaqbeż fuq u jelbu, jaħtaflu l-armi kollha li fuqhom kien iserraħ rasu u jqassam il-priża tiegħu. Min mhuwiex miegħi huwa kontra tiegħi u min ma jiġborx miegħi ixerret. Meta l-ispirtu mniġġes joħroġ minn bniedem u jmur jiġġerra jfittex il-mistrieħ fart nixfa u billi ma jsibu mkien jgħid mela nerġa' lura lejn dari mnejn ħriġt u x'ħin jiġi isiba miknusa u kollox postu. Imbagħad imur iġib seba' spirti oħra qar minnu u jitlu joqogħdu hemm ġew u fl-aħħar dak il-bniedem isib ruħu f'qagħda qar minn ta' qabel. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bis-saħħa ta' Belżebul, il-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċihom ix-xjaten. Dan hu illi xi wħud min-nies qalu fuq Ġesu kif naqraw fl-Evanġelju skont San Luqa u qalu dan wara li Ġesu kien keċċa xitan minn wieħed imbikkem. Li lil Ġesu għajruh diversi affarijiet nafuha mill-Vanġelu stess. Kien hemm min qallu wikkiel u sakranazz, ħabib tal-mitimbin, Samaritan li għalihom kienet ukoll tajjira u li għandu fih xitan. Mument minnhom hekk qalu li għandu fih spirtu ħażin. Imma hawn ishom jilħqu l-quċċata ta' dan it-tajjir billi jgħidu li dan qiegħed jaħdem bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten. Li nafu kif spjega Ġesu li din kienet kontradizzjoni għax inti ma tistax ix-xitan ikeċċi x-xitan jew bis-saħħa tiegħu li tkeċċi x-xjaten, imma dawn kienu lesti jitlu f'kull kontradizzjoni għax kienu omja bil-preġudizzji li kellhom kontra Ġesu. U ma kienux kapaċi minħabba dawn il-preġudizzji dak li hemm tajjeb isejħulu tajjeb. Dak li Ġesu jagħmel tajjeb tant tagħmel ġid isejħulu tajjeb. Ma kien hemm aktar minn hekk li dawn kienu wkoll jinsultaw lil Ġesu. U nafu illi f'mumenti minnhom jinsultawh. Mbagħad jiftemu kontrih
imbagħad jawwu n-nies kontrih u mbagħad jispiċċaw joqtluh. Araw kif timbena biċċa biċċa. Meta l-bniedem ma tibqax tirrispetta anki id-dinjetà tiegħu ta' bniedem, parti Ġesu kien ukoll bin Alla, ma anki fuq livell ta' bniedem, jispiċċaw biex jaslu għall-agħar affarijiet. Għaliex meta inti tinsulta dal-mod tispiċċa tasal għall-agħar affarijiet. Sa dan huwa messaġġ, anzi hawnhekk għandna messaġġi importanti għalina l-ħajja tagħna. L-ewwel nett li nqogħdu attenti mill-preġudizzji tagħna. Ma nħallux il-preġudizzi imexxuna fil-ħajja tagħna għax ma narawx ċar meta ikunu l-preġudizzi li jikkmandawna. U nibdew anki ngħidu affarijiet li mhux minnhom. Imbagħad noqogħdu attenti anki fi kliemna li aħna ma ninsultawx lill-oħrajn. Ħaġa li tolqtok illum kemm taqra insulti. Kultant anki fuq nies tal-Knisja, mexxejja tal-Knisja. Sa verament meta bniedem jinsulta dak il-mod jgħajjar. Iktar qed jgħid fuq innifsu milli fuq ħaddieħor, fuq il-dak li qed jinsulta. U qed jgħid ċemm fil-qalb li il-qalb tkun mowija mimlija bil-ħażen. U għalhekk irridu noqogħdu attenti aħna li kliemna ma jkunx kliem li jinsulta. Imbagħad il-messaġġ importanti wkoll hawnhekk huwa li aħna narfu il-Ġesu tas-sew bħala bin Alla, dak li lilna isalvana u qalbna niftħuha għalih. Ħalli hu ikun jista' jibdel għall-aħjar il-ħajja tagħna u tassew jgħinna biex aħna nimxu fi triq tajba. Dan jiġi jekk aħna verament narfu il-ġid mhux biss li għamel Ġesu li naqraw fl-Evanġelju, ma l-ġid li jagħmel Ġesu u speċjalment hawnhekk dan il-ġid li huwa jkeċċi x-xitan, ikeċċi l-ispirtu tal-ħażen minn ġofina u mill kull fejn hemm il-ħażen. U bil-qawwa tiegħu biss li nistgħu nelbu tassew il-ħażen. Jew nitolbu l-Mulej biex jitfa' fina dan l-ispirtu tiegħu ħalli aħna fil-kliem tagħna, fl-attitudni tagħna, inkunu dejjem kif jixtiequ minna, ma speċjalment ukoll illi bil-qawwa tiegħu, il-qawwa tiegħu ta' bin Alla, ta' Alla li jaħdem fina, ikonna tassew l-ispirtu tajjeb tiegħu. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Bil-qawwa tiegħek Mulej naddaf il-qalbna mill-preġudizzi, mill-insulti, minn dak kollu illi jagħmilna nixbħu il-ħażen flok nixbħu lilek nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajina, għal paċi fil-Lvant Nofsani, bej anke l-Lutu l-Palestinjani u nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-atroċitajiet, tal-mibeda. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-istarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu għal dawk li qegħdin joffrulhom is-servizz tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew minn telfa ta' xi ħadd għażiż għalihom, speċjalment nitlob għall-familja li tilfu t-tifel tagħhom. U nitolbu biex il-Mulej jagħtihom l-għajnuna l-faraġġ li għandhom bżonn nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha. L-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat ifiru glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju mwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala qaddejja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li biha għamilt kollox li inti battulna bħala Salvaturu Feddej mamul bniedem mill-Ispirtu Santu mwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien ma' l-anġel qaddisin kollha nxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fis-semm il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr
għax oġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Antom, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek, inna lina l-koll nitolbuk, għatinina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema jibda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, isseħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla dan hu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jitbiss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu għatina u Alla li tista' kollox li s-sagrament li bieħt qarbinna jkun li kellu x-xorb tagħna biex ninbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Nofru dan ir-rożarju għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajna u l-Lvant Nofsani għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda u nitolbu biex aħna nkunu wkoll strumenti tal-paċi tal-mulej. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna u jaqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera bih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw flow il-misteru tad-batija meta Sin Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or ta' Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. ħobsna ta' kuljum għatina l-lum affrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu għati għarina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni jammen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sin Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. ħobsna ta' kuljum għatina l-lum affrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni jammen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek
imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-batija meta sina Ġesu Kristu kien inkoronat bix-xewk. Missienna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jtaflar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tat-tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missienna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jtaflar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
Sima lik Marija bi grazia memlija murejmija kim birkanti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmija kim birkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmija kim birkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmija kim birkanti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmija kim birkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmija kim birkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna. Ħarissna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missiena li inti fis-smawiet għaddes ismek tiġi natek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum ħafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmija kim birkanti fost in-nisa u birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmija kim birkinti fost in-nisa u birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmija kim birkanti fost in-nisa u birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmija kim birkanti fost in-nisa u birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmija kim birkinti fost in-nisa u birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmija kim birkinti fost in-nisa u birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmija kim birkinti fost in-nisa u birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmija kim birkinti fost in-nisa u birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmija kim birkinti fost in-nisa u birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazia memlija murejmija kim birkinti fost in-nisa u birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissna minna tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nifku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dewwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina, wara dan it-truframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet
يتقدس اسمك تيجي ساتناتك يكون لي تريتين كيف في السماء ده في الارض. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوهات يارينا دخلنيش في التجريب الزهلسنا مدني أمن. سيما ليك ماريا بجراتسا مميا مليميا كم بركنتي فوسط النظام بيرك فروتا جفتيك جسوم. قديسة مريم ملارت لبالينا مدنبين السو في السيات الموتانا أمن. Gloria للمسير وللابن وللسبيرتو سانتو. كيف كمل بدو السو ديم ويبقى ديم تديم أمن. أتيهم مولي المستريح تديم. دول تديم يدفوقهم. يستريحوا ما في الباچي. أمن. مولي هنينا. مولي هنينا. كريستو هنينا. كريستو هنينا. مولي هنينا. مولي هنينا. كريستو اسمانا. كريستو اسمانا. كريستو القتل بتاعنا. كريستو القتل بتاعنا. مسير ترنالا. حنا لينا. ابن الله لفدية الدنيا. حنا لينا. سبيرتو قدس الله. حنا لينا. ترينيتا قديسة الله ويهد. حنا لينا. امقاتسا ماريا. اتلابا لينا. امقاتسا ام الله. اتلابا لينا. امقاتسا شيبة تشبيبيت. اتلابا لينا. أمتا كريستو. اتلابا لينا. أم الكنيسيا. اتلابا لينا. أمتا الحنينة. اتلابا لينا. أمتا الجراتسيا تعالى. اتلابا لينا. أم التامة. اتلابا لينا. أم ليزيت سافية. اتلابا لينا. أم ليزيت نظيفة. اتلابا لينا. أم مشبة. اتلابا لينا. أم بلاتبة. اتلابا لينا. أم لتستحق المحبة. اتلابا لينا. أم تلاجب. اتلابا لينا. أم تلبرير الطيب. اتلابا لينا. أم تمين حلقنا. اتلابا لينا. أم تمين سلفانا. اتلابا لينا. شبة كله كاقل. اتلابا لينا. شبة لتستحق كل قيمة. اتلابا لينا. شبة لتستحق كل فخرية. اتلابا لينا. شبة كله كستا. اتلابا لينا. شبة كله كنينة. اتلابا لينا. شبة دي مربوطة مع الله. اتلابا لينا. مرتا قدسية. اتلابا لينا. ترونتاليرف. اتلابا لينا. بدو الفرحتانا. اتلابا لينا. أمارة الإسبيرتو سانتو. اتلابا لينا. أمارة كل جراتسيا. اتلابا لينا. أمارة كل تيبة. اتلابا لينا. وردة ميستيكا. اتلابا لينا. تورتا دافيد. اتلابا لينا. تورتا لافوريو. اتلابا لينا. دارتا الديب. اتلابا لينا. أركة الربطة الجديدة. اتلابا لينا. بيبتا السما. اتلابا لينا. كوبة فيلودو. اتلابا لينا. صحة المردة. اتلابا لينا. كنت المدنبين. اتلابا لينا. فرشت الميجرانتي. اتلابا لينا. فرش المنكتين. اتلابا لينا. عينونة الإنسارة. اتلابا لينا. سلطنة الأنجلي. اتلابا لينا. سلطنة البطريركي. اتلابا لينا. سلطنة البروفيتي. اتلابا لينا. سلطنة الأبوستلي. اتلابا لينا. سلطنة المرثري. اتلابا لينا. سلطنة الكونفسوري. اتلابا لينا. سلطنة الفيرجني. اتلابا لينا. سلطنة القديسين كلها. اتلابا لينا. سلطنة منسلة من الأول تبع. اتلابا لينا. سلطنة متلة السما. اتلابا لينا. سلطنة الروزاريو مقدس. اتلابا لينا. سلطنة الفاميليا. اتلابا لينا. سلطانة الباتشي. اتلابا لينا. حروف تلا لتنحي ذنوبيت الدنيا. اغفر لنا نطالبوك مولاي. حروف تلا لتنحي ذنوبيت الدنيا. اسمعنا نطالبوك مولاي. حروف تلا لتنحي ذنوبيت الدنيا. حنا لينا. اطلب علينا قديس الله. باش يكون يستحق لنا داك اللي وعدنا كريستو. اعطيلنا قدياتيك موليالنا نطلبوك لنجودوا دايم الصحة في الروح والجسم وبالانترشسيون المقدسة وجلوريوزا ماريا دي انفيرجن نكونوا مهلوسين مدوية تعسى ونجودوا لنا تديم بكريستو سيدنا. امين. طلبة للسان ميكيل، سان ميكيل أركانجلو تحولينا في التعبيدة كون انت لينونتانا كونترا الحزن وتنسيست الديمونيو إرازن ولا نطلبوك بالحرقة انت لاوى فوسيتاية السما ادفى بالقوة تلا في الإيه تنفين للشيطان والسبيت الزينة الأخرى ليجروا في الدنيا التلفين تلأرواح. امين. طلبة لسان جوزيب سليم عليك حريس تلفدي وروس الفيرجن ماريا لي لك ألف دالك للابن فيك ماريا قادرة الفدوجة تاعها مية كريستو تراوم على راجل أدولت ومقدس جوزيب يكون مسينا لينا وكل ومشينا في طريقة الحية على أن الجراتسيا هنينا الكوراج وحرسنا من كل دني. امين. سان جوزيب. اتلابا لينا. سان سباستيان مارثري. اتلابا لينا. سان توروكو. اتلابا لينا. سان باول مسيرنا. اتلابا لينا. سان بوبليو. اتلابا لينا. سان جورج بريكا. اتلابا لينا. بياتو ناتشيو فالزون. اتلابا لينا. بياتا ديرا بيزاني. اتلابا لينا. انتم قدسين بروتتوري تاعنا. يطالبوا لله لينا.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sakrament tal-artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbiro Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlug glorjus taħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.